Kralj se je umaknil, živel kralj. Anže Kopitar je sinoči odigral zadnjo profesionalno tekmo v ligi NHL. 20 let je nosil dres kraljev iz Los Angelesa in sam prav zares postal ledeni kralj. Več kot le prvak, pravi Janez Ovsenik. Na svetu so šampioni, tisti, ki zmagujejo in navdušujejo, in ni jih veliko. Kopitar scores! Še manj je zvezdnikov, tisti, ki jih svet ne ceni le zaradi zmag, ampak zaradi tega, kako zmagujejo. Think of Anže Kopitar, the first thing that comes to mind is his attitude. Le nekaj pa je legend. I want to talk about your teammates. Drew couldn't talk about you not being on the team next year. Adrian was in tears. Thanks for leading off with that one. Ko je šla redna hokejska sezona v ZDA letos počasih koncu, so se ponavljali prav posebni prizori. Po tekmah proti kraljem iz Los Angelesa so se nasprotne ekipe ustavile, se umaknile v kot in led prepustile številki 11. Standing ovation from fans in Calgary. V zgodovini ekipe LA Kings je zdaj Anže Kopitar igralec, ki je odigral največ tekem, dosegel največ točk in največ podaj. Dvakrat je dvignil sveti kralj hokeja, Stanleyjev pokal. Majhnega sem sanjal, da ga bom enkrat res osvojil. Zmage je naredil šampiona. Zvezdnika naredi to, kako te zmage doseže. That's what leadership is. He doesn't have to say much. He's just leading by example. He puts his head down and he's pushing us forward. Kot trikratni dobitnik pokala Lady Byng za fair play je Anže Kopitar poosebljenje plemenitosti. In kamor je prišel, je našel prijatelja. For the bottom of my heart, thank you very much. This has been my home for 20 years. Med navijači so igralci, nasprotniki, ledeni kralj toplega srca, človek, ki ve, kaj je v življenju najbolj dragoceno. You know, we have a figure skater and a hockey player on our hands, so I want to be present for them. Ko so Slovenijo prizadele poplave, je sam z vso družino takole zbiral hrano in material za prizadete. Na Ploskvi redno deli svoje znanje z mladimi. Definitivno mi tudi mladi fanti dajo nekaj energije. Anže Kopitar, hokejist, postaja del zgodovine. Anže Kopitar, vzornik in učitelj, je del naše prihodnosti. In Anže, naš rojak in človek, je del sedanjosti. To pa je nekaj, kar znajo le legende.